turantu milana bufo kan ini tulis kan ini sebuge ati tidaite milan ummatan purawan san puraje tani akka wan kana tawassulata tani berbada nabi alaihi salatu wassalam a'jazu an-nas man 'ajaza an-du'a bakatan sinna al-fadaha wa ta'ala a'jazu an-nas irtaban nama man 'ajaza an-du'a nama harkat itu kebetul haja kanfan haja wali kalam haja hawasa haja muslimah haja sabah sebelum motor minta ilmu namati nama hada tu terkadang tu tertabah nama jamaah yang ada di sana. Iran dia a'jazun nas ila tertabah nama berbetini sila tertabtu sila intini sila tertabah nama man ajaza an du'a nama Rabbi isajalah atau kabattu tertabah wan sila doain arkatura bongo itu